Vojaški udar, za katerega vojska trdi, da ga sploh ni bilo, je razburkal mednarodno javnost. Kmalu potem, ko je postalo jasno, da je začasno oblast v Zimbabveju prevzela vojska in da ta pospešeno zapira predstavnike vlade, so se iz številnih držav in organizacij oglasili pozivi k mirnemu reševanju politične krize. Razmere v Zimbabveju pozorno spremljajo pri Združenih narodih. Preservation of fundamental rights, including freedom of speech and assembly, is of vital importance. The Secretary-General stresses the importance of resolving political differences through peaceful means and dialogue and in line with the country's constitution. Dogajanje v Zimbabveju je budno spremljala tudi Afriška unija, ki si prav tako želi mirnega reševanja krize, ki je posledica boja za naslednika 93-letnega predsednika Roberta Mugabeja. Iz vrha Afriške unije sicer prihajajo tudi obtožbe na račun vojske, ki je oblast vzela v svoje roke. Et vous savez, au niveau de l'Union africaine, nous sommes contre tout changement anticonstitutionnel. Ça, c'est un principe sur lequel nous insistons et aucun renversement d'un régime constitutionnel par la voie des armes, que ce soit militaire ou rébellion, est systématiquement condamné. Kar nekaj razburjenja je povzročila izjava predsednika podmladka stranke ZANU-PF, ki je vojaško poveljstvo obtožil izdajalskega obnašanja in dodal, da v stranki ne bodo sedeli križem rok, ko se predsednik Mugabe sooča z grožnjami. Vodja podmladka se je sinoči za svoje besede že opravičil. I kindly request General Chiwenga to please say accept my apologies on behalf of the Youth League and myself. We are still young people, we are still growing up, we learn from our mistakes, and from this big mistake we have learned a lot. Sicer pa je vzdušje v Zimbabveju relativno mirno. Ljudje se odpravljajo po vsakdanjih opravkih, ki jih tu in tam zmoti kakšna vojaška kontrola. Še veliko mirneje je v drugem največjem mestu, Bulawayo, ki velja za sedež opozicije. The situation is so fine in Bulawayo, there's no noise, no one is harassing anybody, we're just seeing nice rains falling, everybody's busy doing his own duties and his business, no one is doing anything to anyone. People woke up, went to work and it's business as usual. No one is harassing anyone, we are just up and about doing what we normally do and we are quite okay. I mean, we are a bit uncertain about what's going to happen, but we are still very much fine. Predsednik Robert Mugabe in njegova družina sta sicer v hišnem priporu. Kljub nekaterim govoricam, da naj bi se Mugabe pripravljal na odstop, pa so se že pojavile nasprotujoče informacije o tem, da predsednik nikakor ne razmišlja o tem, da bi oblast predal komu drugemu.